سلام تخطات تنايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيت نايو لو كم وترو أب كباب عالمنا ويون أب كل عالمنا بكل كرنعاتنا عالمنا زقبر زلو عبيت زيناتات أقدا سنة زلوم سلوا زلوم ننفس وكفنا زبلكم عرستات هزا غريبا له أبزار السيزي عالمنا ناب كمية عينت dangerous ويكا حدا قنيام مأزن تخيط كم زلا أبز حالفة نوي حوانات سراويتنا يراشا بيوكرين مدقعتي خفت كم زلون أو وشتي يوكرين يقبر كم زلون بزح زين زار نيرنا أبزن زحلفة أوانات كن حدا فلوي سراويتنا يوكرين عمريتنا يراشا فلوي مدقعتا كايدو كم زلون أزمت زي انت عينت صقام يفطر كم زلون نتو كونتات ونتو كينات ناب كمي عينت مأزن كسكرو خمزخل مغنياتو حدا كابتي نيكولاراوي دوكترين ناي راشا انتايزبل أمريت ناي راشا ويون لولاونت ناي راشا زدفر أبو نيكولاراوي مدقعت تخقبرو خمزخولو زبل أبت دوكتريناتهم ويكا حقري نساتهم زوجوا معس نيكولاراوي ويكا أتوميكاوي أسوار كتقام يخولو زبل أو سلوزلو سلزي نخوم تريجر ويكا نخوم يبقسوم دا يخون ويدفعهم دا يخون زبل حدا عبي قدلي زالو كاب وصاي جن سلمتايا يوكرين كم ستقبر زالا مغنياتو بفلو حصرات ناي سراويت كم ساقي زالو نحبر خلو نتزر كابم أسوار نتزر كابم سب نابوش تراشات سدوا زالو نمنتاي زبل دما نميدياتات بيزجير ونالو سلازي بخل التمازن كرينا حماس نكرم مراحيو تقاتلو إسرائيل نتكالا هجوز تمرتون كم قتلينا زبل متن قاطعو تيو مالو نبحق سقرميو لايك قبرو سبورت قبرو مسايد صنحو مجمريا what's going on says that it's fighting raids by Ukrainian forces for a second straight day inside Russia's border. The intense battles are said to be taking place in the Kursk region across from the Ukrainian region of Sumy. It appears to be one of comes in Riazalana Ukraine's Banrialana ati Kursk زبل زلو مريد حرتي سومي زبل زلو أبو يزكاي زلو تكوينات زكوينات زدما سراويتنا يوكرين بسفحي وحجة كنريينا كمي كم زمسل تنقصاص نمنتاي علامة مغانو أمريكا غير أفلط اللوادي وانتايت علامة أمريكاون كنريينا زي. Let's turn to Ukraine now, where the war is set to escalate. Kiev has launched a major attack inside Russia, and Vladimir Putin is lashing out at them. This is quite a twist in the plot, because for the past 2 months, Russia had been attacking and Ukraine had been hanging on. But this week, the direction has changed. Kiev launched a daring operation against Russia. They breached Russia's borders in the Kursk region. They advanced almost 10 kilometers into Russian territory, and this is a major attack. We've seen Russia's borders breached before, yes, but that was by Russian rebels. سنتين نرزل نابزي منالبات بزحات كالو تنتزبلوا أب 7 عمت تحرك على كونات عالم probably مالتيو نما جمريا جزي راشا دوبناتا بنايكال هاجر سراويت يرجع كم زلوا إذن جرزلوا تلازي أبزي كورسك أوبلاست زبحال زوبا سراويتنا يوكرين بقطري أستاد شح زخون سراويت كم دما بزح أرمرد فيهيكلس ويون تانك تاع حزة كاون لعلما بزح درونات زعتقة نابز بوتازي متقعت كم زفت زمن ننوي حوان دما نعون مقتصار نعون ملاسن بزح أكركري قبر كم زلون يزن قرزلون. This time it was Ukrainian soldiers. And listen to the details. Around 1,000 soldiers crossed the border. They brought along tanks and armored vehicles, even air support. This Ukrainian convoy was backed by swarms of drones. So, شحز خون سراويت مالت راشا بو أي تسبنيا بزبل مدقعتي وإذا مدقعت الزدما نريال لنا سلمتا علامة يوكرين أبتن يوكرين نمكل خالون سراويت يبلانا تبه لغلو نسفع مريت راشا نتايك قبرو تخلات يابو نعو نتمريتهم نمكل خال أشجروهم زلو سراويتي نتقل زي بلو مريت نيراشا أتيومسي كوكو عصر ديوم ويس نسراويت نيراشا قبتي عردتات فحن مبالي ديوم كتقاملو let's see انتايت استراتيجي مغنياتو تغيرو مزلو متقعتي نتوم سراويت قداين مقبر تراي كون زخل زبلون الله مغنياتو من البات دراشا هندبت النت نمر اي كوني غليو but let's see وانتايت الحماس كنسمع. In fact, Moscow has released some aerial footage. Take a look at this. So what's the status? Moscow زسددو سللو قريتنا لينا يلنا
أبو لك نتن armored vehicles نتن تانكتات بساتلايت سسيلهم كقاصلوان كلو زري فيديوهات ريليز غيرهم الله موسكو ويكا راشا بزي أمريكا ماتي ومالو اير سوبريوريتي لهم مستزلو كنتات مالتي توم شحسي كدحنيو ميلكا تقمت زغلا يكونن نزوم شح بجاخونو ግን ዝኾነ ነገር ጌርኩም ሕለፉ እዮም ኢሎም كله ዝغلو ምክንያቱ መሬት ክቋሃፀር ዝኽእል ኣይኮነን ሽሕ ሰራዊት ንሰራዊት ናይ ራሽያ ወይ እውን ገለ ነገር እቲ ዕላማሲ ንፁር ኣይኮነን ምናልባት ነቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ሃንደበትነት ንምፍጣር ንምስንባት ወይ እውን ሓድሽ ኣንግል ከፊትካ ነቲ ሰራዊት ካብቲ ዘሎ ናይ ዶንባስ ዝበሃል ዕርድድዩ ወይ ገለ ፋሕ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክገብር ተኮይኑ እምበር በዚ ሽሕ ሰራዊት ጌርካ ክህረም ዝኽእል ወይ ነቲ ህዝቢ ድማ ንምክልባት by the way, Ukraine President Zelensky can say now. The Ukrainians managed to reach a city called Sudzha. This is now the third day of fighting. Russian soldiers are trying to flush out Ukrainian troops. Chances are it will be done soon. Moscow says Ukraine has lost 82 armored vehicles, and that includes 8 tanks. So, كساب حجي ناي راشا تبتاب كم زغلصو 82 armored vehicles أتفيلهم كم زلو قبل أمزن 82 دما 10 ዝኾነ ታንክታት ድማ ይርከብዎን ማለት እዩ እዚ ኣጽዋር እዚ ንዩክሬን ኣዝያ ኣገዳሲ ኣጽዋር እዩ ብኽንደይ ልመናን ምህለላን ዝመፀ ኣጽዋር እዚ ንዩክሬና ዝሓለፈ ካብ ወርሒ 9 ተቢሎም ናይ 23 ክሳብ ወርሒ 4 ዲ 5 በጃኹም ሃቡና ኢሎም መንጽፎም አንጽፎም ኢሎም ምን ነይሮም ድሕሪ ክንደይ ኣሜሪካ ሕራይላቶም ዝመጽ ዘሎ ኣጽዋር እዚ ስለዚ ብኽንደይ ልመናን ጸሎትን ዝመጽ ኣጽዋር كمي جيري تفعلوا كبت خلون مريتنا يوكرين نات أنا موسعي نيرو جن استراتيجي وتهدروا استراتيجي ناتهم أبتي جنبارا أبتنا يوكرين زكبر زلوا وجو ولا حمت خبروا زلوا زي كل زلوا من البات حدش تكتيك قلع عوتات أب سوشيال ميديا كزرقوا هو زخلون كبام سلازغل كون غلي. Was this incursion worth the cost? Symbolically, yes, you could say Russia is the largest nuclear power in the world. It is a country in a state of war. Yet a massive enemy convoy managed to sneak in undetected. They breached 2 lines of Russian defense and 1 Russian stronghold. It's a massive intelligence and military failure. And Vladimir Putin knows this. He convened a key meeting yesterday. He was... So, as it again is allo Ukraine كم منتهي قوتر زغل كم عود قوتر خل مزغلو 8 ዝኾነ armored vehicles ወይ ከዓ ወታደራውያን መኻይንን መካናይዝድ መኻይንን ኣጥፊዮም ዘለዉ ከም ታንክታት ኣጥፊዮም ሲ ከምዚ ነገር ምግባሮም ሲ ከም ዓወት ቁፅር ክልደን ዝብል እወ ንሓደ ሓያል ኒኩለራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ሃገር ከይተፈለጥካ ወይ እውን ነቲ ሰራዊት ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ፈንጢስካ ናብ ውሽጢ ን10 ኪሎ ሜትር ናብ መሬት ራሻ ምእታው ማለት ነብሱ ዝኸኣለ ሕቶታት ዘልዕልዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እቲ ሳተላይት ናይ ራሻ ዲደይርኣዮ እኹል ምድላዋት ስለ ዘይነበረ ድዩ ብዙሕ ሕቶታት ከላዓል ዝኽእል እዩ ኣብ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣቢልና እንተሪኢና ነቲ ዲፈንስ ሚኒስትር ዲፈንስ ናቱ ብዙሕ ለውጢ ይገብር ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ካብቲ ሚኒስትር ዲፈንስ ዝነበረ ሰርጌይ ሾይጊ ንዑ ኣልዩ ብካልእ ናይ ቁጠባ ክኢላን ናይ deputy prime minister ዝነበረን ገይሩ ከም ዝተኮ ሰርጌይ ሾይጊ ዓርኩ ከሎ ኸማን ንዑ ኣልዩ ብኻልእ ብቅዓት ዘለዎ ካልኦት ጀነራላት ብብልሽውናን ብገለን ናብ እስር ቤት ዝኣተዉ ከም ዘለውን ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ብዙሕ ዘይፅሩይ ኣካይዳ ከም ዝነበረን እሞ ንዑ ከፅሪ እውን ብዙሕ ተበግሶታትን ስራሕን ይገብር ከም ዘሎን እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እውን ምስቶም ጀነራላቱ ተሪር ዝኾነ ምልልስ ከም ዝፈጠረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት ንፁር ዘይኮነ ስራሕ ስለ ዘሎ ድዩ ከም ኣጋጢሙ ድኽመት ስለ ዘሎ ድዩ ሃጓፋት ስለ ዘሎ ድዩ እዚ ንባዕሉ ብዙሕ ሕቶታት ከልዕል ዝኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ቭላድሚር ፑቲን ንሰራዊቱ ወይ ንመንግስቱ ይኮነ ነቒፉ እንታይ ኢልኩም ዝተዛረበ ክንሰምዕ Briefed by the military and the regional governor. Afterwards, he called the attack a major provocation. We will have to start with the events in the Kursk region. As you know, the Kiev regime has undertaken another large-scale provocation and launched indiscriminate shelling of civilian buildings, residential houses, ambulances with different types of weapons, including missiles. A couple of So Putin እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኬቭ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዩክሬን መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ሜጀር ፕሮቮኬሽን ወይ ከዓ ልዑል ምቅስቃስ ኢልዎ ኣሎ ምቅስቃስ ማለት ናብ ካልእ ሰፊሕ ኩነታት ንምስግጋር
ዝሓቲ ዘሎ እዩ ብዙሕ ሲቪላዊ ዕላማታት ከም ዝሃረመ እዩ ዝኸስስ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብጣዕሚ ብሩታል እናኾነን ሓደገኛ እናኾነን ማኣዝናቱ እናሰፍሐን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ናበይ ገፁ ክበፅሕ እዩ እንታይ ክኸውን እያ መወዳእታ we don't know but very very dangerous ውግእ ኢና ንዛረብ ዘለና ራሽያ ብኩሉ መንገዲ ፈተነታት ይገጥማ ከም ዘሎ ክልተ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ዘሎ እዚ ራሽያ ንኩናት ናይ ዩክሬን ቀልጢፋ ወዲኣ ወይ እውን ጠጠው ከተብሎ ብሰላማዊ ዲ ብሓይሊ ዲ ጠጠው ከተብላ የደልደላ ራሽያ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከ ብፍፁም ጠጠው ብፍላይ ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ን10 ዓመት ን15 ዓመት ክቕፅል ከም ዘለዎ የደልደላ ምክንያቱ ክልተን ሃገራት ዝተፈላለየ ረብሓ እዩ ዘለወን ራሽያ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝነውሐ መጠኑ ቁጠባኣን ኩነታታን ካስያ ከም ዝኽእል ትፈልጥ እያ ምክንያቱ ኣብ መሬታ ኣብ ጎረቤታ እዩ ዝግበር ዘሎ ናብ መሬታ ድማ ብዙሕ መጥቃዕታት መፅእ ኣሎ ስለዚ ተረጋጊኣ ኣብ ቢዝነስ ተረጋጊኣ ኣብ ቁጠባ ከተተኩር ከም ዘይትኽእል ገይሮማ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ኣለዉ እዚ ንራሽያ እዚ ኩናት እዚ ሓደገኛ እዩ ብዙሕ ስጋኣታት ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ግን ኣፅዋር ትሸጠሉ ዘላ ፍሉይ ዕድል እዩ ዝትኮስ ቦምባ የብላን ኣብ ዓዳ ዝመፅእ ፀገም የብላን ስለዚ ነታ ሓንቲ ካብተን ወታደራዊ ዓበይቲ መወዳድርትናታ ብኸመይ መንገዲ ገይረ የዳኽማ ጥራያ ትብል ዘላ ስለዚ ሓደ ነቲ ዓብ ፀላኢ ናታ የዳኽመላ ኣሎ ካልኣይ ድማ እተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋራተን ንክሸጣ ዝበለፀ ዕድል ረኪበን ኣለዋ ስለዚ ኩናት እዚ ብውሑዱ ን10 ዓመት ክቕፅል እየን ዝደልዮ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እተን ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ወይ ከዓ ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ስለዚ ክልተ ተገራጫዊ መን ግዳይ ዝኾን ዘሎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መክሰብ ዩክሬን ዝበሃል ሃገር ብዘይ ዝኾነ ይኹን መክሰብ ዝጠፍእ ዘሎ እዩ እንታይ ድብል ዘለና ራሽያ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ያደሊ ሰትል ክኸውን ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መዕለቢ ኣብ ጣውላ ክትፍታሕ ትደልደላ እንተደየለ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ክፍታሕ ኣሜሪካ ድማ ብፍፁም እቲ ኩናት እዚ ራሽያ ክትውድኦ ከምዘይ ትኽእል ጌራ ንዩክሬን ትዕጥቃላ ኩሉ ዓይነት ሶፊስቲኬትድ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ መጥቃዕቲ ይቲንክ ዩክሬናውያን ኣብ ኣቕሊ ፅበት ከለዎ ዝሓሰብዎ ነው እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕላን እዩ ከመይ ጌርካ ንራሽያ ናብ ካልእ መኣዝን ክትከይድ ከም ትኽእል ወይ እውን ኩናት ጠጠው ክብል ኢላ ፍፁም ክትሓስብ ከም ዘይብላ ንዘተ ሰላምን ገለመለን ትብሎ ዘላ ድማ ንውሽጢ ዓዳ እውን ከጥቅዕዋ ከም ዝኽእሉ ከረድእዋ ስለ ዝደልዩ ዘለዎ እዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኔቶ ህንደሳ እዩ ኩሉ ንድርዮ ዘለና ማለት እዩ ስለምንታይ ምዃኑ ድማ መመሊሱ ክበርሃልና እዩ እዚ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ውግእ ረብሓ ምዃኑ ንኣሜሪካን ነቶም ካምፓኒታት ናታን ንካልኦት ሃገራት ግን ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ዘኽፍል ሰይጣናዊ ተግባር ምዃኑ A couple of questions here. One, why did Ukraine launch this ambitious attack? And two, did the Western allies know about it? Well, Kiev has not said much about the operation, but we can only speculate why they did it. One reason could be tactical. Russia launched a summer offensive this year. They captured around 200 square kilometers of land in July, and the fighting has been brutal. Russian soldiers have been putting immense pressure on Ukraine, especially in the Donetsk region. ኣገደስቲ ሕቶታት ኣልዒላ ፀኒሓ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ሕቶታት ዝበሃሉ እዚ ዝተገበረ መጥቃዕቲ እንታይ ነይሩ ዕላምኡ ንምንታይ እያ ዩክሬን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ መሪፃ ሓደ እቲ ካልኣይ ድማ እሱ ጥራይ ዘይኮነሲ እቶም መሻርክቲ ናይ ዩክሬን ከይፈልጡ ነይሮም ዶም እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ እዚ ፈልጡ ነይሮም ኢልካ ዘረባ ፍኮርስ ከምኡ ገይሮም ከምዚ ዩክሬን መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ መጥቃዕቲ ክግበር ከሎ ኣሜሪካ ከምዘይፈለጠት ኤውሮጳ እውን ከምዘይተነገሩ እዮም ኣክት ዝገብሩ ንነብሶም ንህዝቦም ንምቕሻሽ እዮም ዝገብርዎ ሓደ ኣፅዋርን ቦምባታትን ትዕድሎ ዘለካ ስርዓት ንዓኻ ከየፍቀደ ወይ ከይነገረ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ምክንያቱ ካንስል እውን ክትባ ስለትኽእል ወይ እውን እንተገይርዎ ቅድሚ ሕጂ ንክገብሮ ሙሉእ መሰል ስለ ዝሃብከያ ጥራይ ዝገብሮ ዘሎ ድምሎም እዚ ከምስሉ ኢሎም እዮም ኣሜሪካ ይፈለጠትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይተሓበርናን ክብሉ ከለዉ ስለዘይተሓበሩ ይኮኑ ደይ ነው ፕሪቲ ማች ኤቭሪቲንግ ይፈልጡ እዮም እንታይ ግን ነብሶም ንመድሓኒ ብደረጃ ዓለም ድማ ኣብ ከምዚ ኢዶም ይሕውሱ ኣለዉ ንክበሃሉ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እምበር they know everything by the way ትውግእ ስለያ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝመርሖ ዘሎ ይዝባል CIA ኩሉ 15 ዝኸውን መደበራት ኣለዋ ኣብ ዩክሬን ሳተላይት ኢሜጅስ ዝህቡ ዘለዉ some እዮም everything ቴክኖሎጂ ዝሕብር ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኔቶን እዩ ስለዚ ኣይፈለጡን ሓንደበት እዩ ዝኾኖም ዘሎ ገለ ክብሉካ ከለዉ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ዋላ እቲ ሚድያ ዋላ ንቁሓት እዮም ትብሎም ጋዜጠኛታት ውራይ ኢሎም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዚ ምክንያቱ ንኣቨሬጅ ፐርሰን ንኣቨሬጅ ጆ መታለሊ ስለ ዝጥቀምሉ ሰብ ሎሚ ዝተላለሉ በዚኣቶም ክሸካ ኣይክእልኒ ግን ነቲ ኣቨሬጅ ህዝቢ ብከምዚ ጌርካ ተሽክዖ ይፈልጡ እዮም ኣብ ኩሉ ኣብ 33 ኣብ 110 ቻነላት ከም እንድሕር ኢልካ ሰብ ከኣምነካ ይኽእል So maybe this incursion is a strategy to release that pressure to force Russia to concentrate elsewhere. And it's not just Kursk. Ukraine is also targeting Russian troops in the Black Sea. Moscow has occupied an island off Kherson.
But on Wednesday, Kiev's special forces landed on this island. They destroyed Russia's armored vehicles there. Kiev also claims that Russian soldiers suffered heavy losses. So that's two fronts opened by Ukraine, both away from the main battlefield. And it is working because Moscow is calling in reservists. They're digging deep to repel Ukraine. So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ታክቲክ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንራሻ ብኸመይ ነቲ ግንባራት ተታሒዙ ዘሎ ክመልሶ ኢና ዝበሃል ዝነበረ ንግደፈሱ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት ዝናበይ ክኸይድ እዩ ዝበሃል ነይሩ ካብ ቀደም ናይቲ ኣሜሪካ ቪክቶሪያ ኖላንድ ትበሃል ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ምክትል ናይ ብሊንከን ማለት እዩ ነዚ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ካብ መጀመርያ ናቱ ሓላፊት ዝነበረት ኣብ ዝቐረባ ካብ ስልጣና ዝተዓለየት እንታይ ኢላ ነይራሳ At the end of the day, Ukraine ولا تسعيروا روسيا تسعيراتهم زوج زتطو كبلي زأمن سب عشرة رايلا. فمالتيو ناي دبي قاس خد جمر مخانم قال أتوقعت حذاء أن أمريكا تصلتنا مالتيو بقال وجد من روسيا سلام كم زي تركب كجبروها مخانم نيجي ميرو. زي التكتيك ناي وج كم زي خول مخانم فيت كسعروا بزي كله لا بستفل على من كدي بجبرش برا بقال جيرم لباكت فلان روسيا كم زخولو تزاريبهم نيرو. So this is not a new thing. فيت قد يوم كسعرهم زخولو مسيلهم نيرو أي كعلم مخانم فلاتو يجي كم يجير كتكتيك ناتكا روسيا بزي يجي بلا نسوي بالوجيات يا زلا. سلامتاي يوكرين زبهال ولا يعنو زبل حيلي مسوم زواجا زلو. اليوم لهم imagine مسها مش حدا سبت واجا لها. تزواجا كحيلجن ويتزواجا كذا الحيلجن سراويت كوسير زواجا كتغير. نسخة تقعد لهم زلها نعيس معاني. اليوم لهم نسخة تهرمو زلها نعيس معاني. نعاقن أبز سمع كابو تتكهرب كهلو. It's a very very dangerous war. زي يوكرين ولا حنتي سبع يكونن هو تيبلوني هكون كنز بزلو. ما رحتنا أمريكا كم خبلوجن سمينا. دمنا أمريكا هنا يكون فسسلو زموتلنا زلو يوكرين يميلهم كزاربو. أميديا خنيك زمسينا أبزي. ስለዚህ ንሳቶም ትጥቀምሉ ዘለው ዩክሬን ጥዕኖ ትጥፋ ህዝቢ ይሙት ሰራዊቶም ይሙት they don't care ዳርጋ ታክቲክ ከመይ እስኩር ጥራይም ዝብሎም ዘለው ሰራዊት ወስቁ ጥራይም ዝብሎም ዘለው ስለዚ ነዚ ንኽርዳና ኣብዚ ካልእ ቪድዮ ክበኩም እየ ስለምንታይ ከም ብላለሁ ክምለሶ ኢና እዚ ቪድዮ እዚ ዝንብሎ ዘለና ዩክሬን ብሓቂ ሰራዊት ስለ ዘሎ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዚ ትገብሮ ዘላ ኖ ናይ ኣሜሪካ አጀንዳ ከተሳለጥ ስለ ዘለዋ እዩ ዋላ በቲ ዘለኩም ሰራዊት እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ኢሎም ስራሕ ሂቦሞም ስለ ዘለዎ This full-scale invasion in February of 2022, there was no fence in major parts of the border between Ukraine and Russia. But in the 2.5 years since then, Ukraine has tightened security, not to keep Russians out, but Ukrainian men in. In tonight's Prime Focus, ABC's Patrick Reville is on the ground in Ukraine. እዚ ሓደ ናይ ABC ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ቻናል ዘውፅኦ ዶኩመንታሪ ሳከት ናይ ራሻ ወይ ናይ ገለመለ ንፕሮፓጋንዳ ኢሎም ዝሰርሑ ወይ ከይትብል ኢለ ኣሜሪካ ደገፍቲ ናይ ዩክሬን ዘውፅኦ ወይ እንታይ ዝብሉ ዘለው ቅድሚ እዚ ኩናት ዝምጅማሩ ናይ ትሪኮላታ ዶብ ኣብ መንጎ ራሻን ዩክሬንን እዩ ነይሩ ሎሚ ዝዓበየ ናይ ብትሪኮላታ መንደቕ ተፈቲ ተሰሪሑ ዘላ በዩ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ካብ ዩክሬን ንኸይሃድም ንምክልኻል እዩ ምክንያቱ መንእሰያት ቪድዮታት ዝወፅእ ምናልባት ኣብ ገለገለ ትሪእዎ ክትልኡ ትኽእሉ ኢኹም መንእሰያት ካብ ዩክሬን ክሃድሙ ዝፍትኑ ዘለው ካላርስቲ እዩ ውግእ እዩ ዘሎ ኣብቲ ከተማታት ደቂ ኣንስትዮ ኣሰቦተን ደቀን ክምንጠሉ ከለዉ ምስቶም ዝገፉ ዘለው ዝግበር ውግእ ንበይኒ እዩ ባእሲ እዩ ዲቕ ዝበለ ባእሲ ስለዚ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ንነፍሲ ወከፍ ወዲ ወታደር ክገብርዎ ከም ዘለዎ እዮም ዘቕጥዎም ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ውግእ ክትዕወትሉ ተኮይንኩም ቁፅር ሰራዊት ናትኩም ድራማቲካሊ ክውስኽ ክኽእል ኣለዎ እዩ ነዚ ክውስኹ ተኮይኖም ካበይ ክመፅእ ትሰብ ብዙሕ ሰብ ሃዲም እዩ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ወዲ ሃብታምን ዓቕሚ ዘለዎን ቀደም ነቲ ሃገር ገዲፍዋ እዩ ኣብዚ ጥዕመ ኮይኑ እዩ ዝዝምር ዘሎ እቲ ድኻን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ዘይክእል ድማ እቲ ዝሞተ መይቱ እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ በብሓደ ሕጂ ናብቲ ግንባር ክእትዎ ይደልዩ እቲ መንእሰይ ግን ከመይ ኢሉ ይሃድም ከም ዘሎ reporting on the depletion of its most precious resource, manpower, and the dwindling numbers of enlisted personnel taking the fight to Russia. Barbed wire on Ukraine. እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዶባት ናይ ዩክሬን እዩ ሰብ ክሃድመሉ ዝኽእል ተባህለ ኩሉ ብፍሉይ ትሪኮላታታት ሓፂር እዩ ብፍሉይ ድማ ዝሕሎ border. But the barriers aren't designed to keep Russians out, but rather Ukrainian men in. Since Russia's full-scale invasion in 2022, Ukraine has barred most military-age men from leaving. As a result, the number of attempted illegal border crossings has soared. We're on Ukraine's western border, and just over there is Romania, just on the other side of the river. People have been trying to make this crossing. It's dangerous. People have died. The water is very fast flowing. It's very cold. So, ሰብ
زي تتمالي قبل الإيرترا تقتيرو زنبرة تقام زخاخر كونتاتيو ترديهم لهم هاجر أكم زي شجر مساعتوت أوروبا يلي قال يلي كل سبت مساس على بحري زلو ترديهم لهم نحن هاجر زي أقدع منو دقف زلو هاجر كلا يوم سخدو زلو سلامتي هاد ملو سلازي عملوا له توكينات سلازي عملوا لي يوم سخدو زلو كبير ومنايكا كبير توكينات جن كل عينات دقفنا تقبر لهم كل يوم سخدو زلو سلامتي لا ما ناي توكينات سلازي يردو እንታይ ትረብሓ ናይ ትኩና ስለ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ሃደም ኣሎ ቀድምሎም ኣብ ኤርትራ በንፃሪ ነይሩ ኤርትራ እቲ ኩናት ኣብ ዝግበረሉ ነበረ ምፀላዩ ኩሉ ሰብ ነቲ ወራራት ኩሉ እቲ መንእሰይ ባዕሉ ናብ ግንባራት ከይዱ ተዋጊሉ እዩ ከም ሕሱም ተኸላኺልላ ነቲ ሃገር ድሕሪ ኩናት ዝመፅእ ኣይ ኩናት ሰላም እዩ ነቲ ህዝቢ ሃስይዎ ነቲ መንእሰይ ሃስይዎ ዝሃስዮ ድማ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ግንባራት ዝነበረ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ካብቲ ግንባር ናይ ኤርትራ ተወፂኻ ሎንደን ክትኣቱ ስለትኽእል ኣብ ሎንደን ወረቐት ወሲድካ نورمال زيغا خدكون سلتخل اب امريكا خدكاي سلتخل اب عند انجليز خدكاي اب سويدن خدكاي سلتخل جرمن خدكاي سلتخل سويسرلاند خدكاي سلتخل نيذرلاند خدكاي سلتخل فرانس خدكاي سلتخل سزي ازي نمانم سبب افريكا زلو كسدعو زخل كنتاتي نمانم يزبلك وصيخا كاب ايرترا ايماجين قاليهم دما كان كندا بروسيسي دوبنا ايرترا سغارتراي زليكا سيغريل كا دوب بيتسلت لك اب كندا كفيل كاب اب كارتون بروسيس كا 3 عامات تصبع دن لكندا تخيت قال يتكبر قال ريسكي يبلكا قال يبلكا رجعتهم بعد هنا وصلنا ريسك كبير كمان كتبوا تخليها اتقال سبقن دوب سجريلو كوفي بلاب كارتون ورح عامته دي كلتا عامته تتصبير ما تخيلو نابيب قالوا يجنزب زلو دما تخيلو ني سوداني مت كابا بيزنس تبعيلو تركي قيد بنفرد ديرجر كابد ما نبي خيط كما يرد ما يروبيات سزي بخمسة كي تخلي خانت تباهيلو سبسي كم زي عدلات لك imagine أنا بسويسرلاند يزغمت I'm giving you always example of normal example كوكمي أب سويسرلاند قدم كان بتاعتنا تبزح سبي زمتنير بزح سبي متنير أب سويس أب تلتشهن عسرت شوعات شمنتندي ولا عسرت شوعاتن حد حقوت يوم زخونة إيرتراوي كنقبل يكوناني له حد حقوت يوم إذا حق مسوته عوشت السومن إيرتراو زبالة كامبي مثلا جازيتات نايزا عادي تقريبا إذا بزنسي كما يجيرو يتحبريتها دبس حيلو كما يجيرو انتهي واني وقتهم كامبزا لو ستحقونا يسمعون يرو تقلال إيرتراو مصابيو مالتيو إنسانتي في دمس أنيرتم ورقات تباتو خينكا عدل تباتو خينكا يدمتن يرو السنتو زيالة دمس مغنيات يبلو زغول الريسك تصلوت سلازو خينا يكون دوستو أفقودو كامبتات ناتهم بزي ورقات تدربين خنبرز ما تسابيلا ورقات وسيكا كتنبر كتمهار كسلطن عدل وهابكا تغينو سكولارشيب ندك حتى ما ترايز وهاب زنبره عدل كتراكب تغينكا كل شيء بيكمت قالوا افريقاويان نكو كم حسم ريسك وسيدا ماتيام جن ولا حد فري يبلو افقودو بصليم كنبرو كرتت قبليم زنبر نزي كرتت زي زمص سبات على وقت زلكو نزي نحنا نريو كرتت يوم كلهم بعد سويسرلاند حتى سلمت ورقاتي وهابني سلمت تقول كله افريقاني يعني احنا سلمتينا جن افريقاويان ورقاتي وهابني مره يوم كرتت زبل بزعدي كرتيتهم دما يخدو ناب قالو ناب فرنسا يفتنو ناب سبين يخدو قال مله مريت كرتت هيوتنا تطريو نزي هيوت زي لزدسبونال نبي عليه تراوين دمس أنا كيز ناتا نتصوري تباهيل كل سبورة سلاد وسط نبرة إزاي نتهاجر كهجاز غلي وانياتو أبي أوروبا مسيخا ستاندرد نايلاف نا أوروبا نا أمريكا تركب تهينكا من ما أفريقاوي كل نبرة شيء تكمل تغني تعدل سلادي وهابي بس ده مالتيو لك كم زي ما أبي أوكرانيا قاتي ملو زين أوكرانيا أنا كل جمس إيرترا تحايز زريو إيرترا بنت أرينيو إيرترا أفتح عندها كوفنا خيتبل صبغ زخونه معارن تقسم كم زلوا بدقه غيرهم يم قريبه بلت منسي نايزياتهم ግን ደገ خيتوصنا ተባህሉ ነቲ ዕላማ ናይቲ ሃገር ስለዘይ ቅበልዎ ዘሎ በፍንጭ እዮም ዝወፁ ዘሎ ስለዚ ረይዎ ኩናት ከመይ ከም ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ንዓውፃ ህዝቢ ክጠፍእ ስለዝደልይዎ ዝነበሩ ንዓውፃ ካብኡ ክንወዘካ ንኽእልና ምሁርቱ ኮንካ ብፍላይ ኣብቲ ዳሕራይ ግዜ ናብ ግዜና ክምታት ኣይነበረን ግን ኣብቲ ዳሕራይ ግዜ 2011 ነቶም ምሁራት ድዮም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ገለ ብምልኦም ካብ ካርቱም ገሊኦም ጋዜጠኛታት ተባሂሎም ገሊኦም ንገለ ተባሂሎም ናብ ኣውስትራልያ ናብ ኤውሮፓ ገለ ስፔሻል ፍላይት ክወስድዎም ነይሮም እዲኦም ሎ እዚ እንታይ ዝገብር ነቲ ሰብ ነቲ ምሁር ዝበሃል ዓቕሚ ከህግግዎ ስለ ዝደለዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ሰሪሕሎም እያ ብዙሕ ደብ ድማ ሎሚ ሱዳን ከይድካ ካምፒ የለን ኦኬ ሱዳን ከይድካ ካምፒ የለን ሎሚ ሱዳን ባዕላ ኣብ ካምፕታት እያ ትነብር ዘላ ኩሉ ትግራይ ዝነበረ ካምፕታት መን ይቕመጠሉ ተጋሩ ይቕመጠሉ ሎሚ እዲኦም ሎ ተጋሩ እዮም ዝቕመጠሉ ዘሎ ኤርትራ የለው ንብለክዮም የለው ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሊብያ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሊብያ መዓ ሽግር እዩ ዘሎ ኤውሮጳ ድማ ብፍፁም ክቕበሉ ይደልዮም ዘሎ
guess what ሰክ መጻ ይኮነ ዳረጅ ዝመጻ ድማ ኣብ ሓደጋ ይጽበይ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዝቕበሎ ሰብ የለን ከይዝ ናይ ኤርትራ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ክቕበሎ ይደልን እዮም ናብ ኤውሮጳ ንኽትበጽሕ ዘሎ ጸገም ድማ ንበይኒ ባይ ዘ ወይ ሽማም ክጠቅሳክን ክልተ ሰለስተ ሰባት ኤርትራውያን ካብ ኤውሮጳ ድዮም ካብ ካናዳ ግሪክ ምስ ከዱ ኣታ ሰብ ኣብ ግሪክ ዝኸውን ዘሎ በጃኻ ኢሎም እንታይ ምዃኑ ብለና ክንደይ ግዜ እቲ ስደት ሲከቢድ እዩ ናብ ስደት ኣይትምፁ ንብል ኣለና ግሪክ ንባዕሎም ኣይጠዓሞምን ኣሎ ኣብ ግሪክ መዓት ሰብ ተጓሒፉ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ተበዲሉ ከም ዘሎ ነጊሮምኒ that's true ከምኡ ክኸውን እዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኣይኮነን ግሪክ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ እውን ሕማቕ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንስደተኛ ዝኸውን ሸውሃት የብሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝግበር ዘሎ ክንደይ ግዜ ሪፖርት ይበኩም ኣሎ ስደተኛታት ጨሊኦም ፍግዕ ኢልዎም ኣሎ ጀርመን ፍግዕ ኢልዎም ኣሎ ኤቭሪዌር ስደተኛ ተጸሊኡ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ጽቡቕ ስለዘየለ ስለዚ ኩሉ እቲ ሕግታት ናቶም ስደተኛ ከመይ ጌርካ ተዓግቶም ኤውሮጳ ሕብረት እንታይ ዝገብር ዘሎ ንሊብያ መዓት ገንዘብ ሂባ ኣሎ ንቱኒዝያ ገንዘብ ሂባ ኣሎ ንግብፂ ገንዘብ ሂባ ኣሎ ስለምንታይ ዝኾነ ስደተኛ ይተምፅኡልና እገትዎም ወላ ቡ መለስዎም ናብ ዓዶም ከይተምፅኡልና ቢልዮናት ገንዘብ ሂቦም ኣሎ ነቲ ስደተኛ ናብኣቶም ከይመፅእ ስለዚ ናይ ስደተኛ ጽልኢ ፍልይ ዝበለ እዩ ዘሎ ብዝዋን እዚ እንተመፂኻ እውን ወረቐት የለን كرتت كتب كتنبري خاب زي ورقة دمات أوروبا دبال أمريكا دبال كله كبيري ورقة هيك كمان كبيري قدر في ورقة سلزي إذن ودزن بمقالنا إذن يوكرين ترينات راي كردانا زغل. This video showing guards pulling one man from the river, not moving. Recently, security here has tightened again because of a hard truth. Ukraine is short of soldiers. After more than 2 years of brutal warfare, Ukraine's forces are dangerously depleted. Soldiers on the front line are exhausted and in some places are now increasingly heavily outnumbered by Russia. Sometimes by 7 to 10 times, according to Ukraine's So, تكونت هذا يوكرين كساك ندي كبيد مخانو نتمنى سيد ما تعالى تكونات كأتو كم زي كل ألا ما نتكونات ون سلدي برهالو زلو زخانة لو تقمت سل زي كل تصفاية بلو تزي إذا كم زيلو نهالوي كم يجركا ما تقعتنا بكال هجر نفس في هجر تفتن نعتم حسب كم يو we don't know. Why they did this could be political. Remember when Ukraine used drones to attack Moscow? It's the same strategy. Scare the citizens of Russia, hope they put pressure on Putin, and maybe he'll end the war. But frankly, it's a long shot. Russia has been fighting for more than 2 years and they haven't revolted yet. They probably won't now. Which also now brings us to the second question that we asked in the beginning. Did Ukraine's allies know about this? The US claims it did not. The White House says it will seek more information from Ukraine. Europe too claims to have been blindsided here. So دائما تقول زلوا حدتي يعني زبراشا نمسن بعد مو من البعض بوتين سقط غيرهم له تكوينات تطون خبله يجي تحال تكنيك زبال أزيف كم زكوينات تطوتيلو تطوقبل زدلية عينت أمريكا كوينات تطوقبل زدل هجرة يكونت سلمتاي تكوينات تقصل على ربحة أب مقص على يسلو تطوق مبال ربحة يبلون أمريكا سو زي مرداتاي حدا كلا يجي دائما تقول له أمريكا أي تحبرنا حبريتان دلنا يبلو أوروبا ون أي فلتنا like أيفلتنا بقى زي حندبت يقول الناس اللي يمزلوا زلوا ميديا تاتهم كاملوا مع تزعبوا كقعرن كحقوسن زوج زلوا مالتي. So we're going to reach out to Ukrainian military to learn more about their objectives. As far as the specifics on that, I would refer to the Ukrainians to speak. أنا كمان تقولكم تحزنوا تقولكم أب كل تحماق صلّم تسلزلوا ترايد حزننا أنا أب كالكم نجار زي ركبوا أبتا كفا زخم بوتا announcement تسقبر السامية لذي it's very sad ده تبدأ لازم ناي وايت هاوس وهبيت كاليا ولا حنت دفلتنا هي بلان بقى نحتى تنازل لنا عليهم زلوا بقى هندبت يقين وهم زلوا زكونة تطب رشا زقبر زلوا نختار نده شق about their own military operations. We think that Ukraine is fighting a legitimate defensive war against an illegal aggression. And in the framework of this legitimate right to defend itself, Ukraine is entitled to hit the enemy wherever it finds necessary on its territory, but also on the territory of the enemy. ኤውሮፓ ሕብረት ከንታይ ትብል ዘላ እዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ራሽያ ገይራቶ ዘላ ዘይቅበል ስለ ዝኾነ ዩክሬን ኣብዚ ጣዕማ ከተጥቅዕ ትኽእል እያ ብዚ ጣዕማ መንገዲ ከተጥቅዕ ትኽእል እያ እናበሉ እዮም ዘተባብዑ ዘሎ ስለዚ ኤውሮፓ ከምዚ ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ በዓል ዓበይቲ ስረ ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ it's really sad ክትሪኦ ከለኻ እዚ ነቲ ኩነታት ንምትብባዕ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ኣብ معالتها ونريو زلنا دما نأمريكا تقبيتهم حجزونا خبليهم زعلوا زلوا كزاربوا خلونا تراشاقن every عقم خمسة لهم نفسهم نكتلا خليهم I don't know تعينت عالمين أن برزلنا بتعمي زجرم مالسي عقم حافليت كا زربا خان تقط أبكاون كل بناي. It's a bit hard to believe. Mounting a land attack inside Russia is very serious.
Would Kiev really do that without US blessings? Highly unlikely. Also, look at how the position has changed. The West was not in favor of Ukraine attacking Russian territory. They even refused long-range missiles for the same reason for the longest time. But now look at them. Ukrainian troops are 10 kilometers inside Russia, but the West says no problem. It tells you how the equation has changed. The war of attrition is taking its toll on both sides, so they're eager for some momentum. This operation may get Kiev that much-needed boost. But the repercussions could be huge because Russia now has an excuse to escalate. So, كم نريد لنا تكونتات نبي قصو كخيديو تي معربة عالم جن كندي بوزيشننا تغير خمسة لك كابكنا تجمر تعزوارنا تودس لزخي زلو كما يجرك كال تاكتيك تكام تخل كل عين ريسك زلو كيناتنا نرزلنا بت معرباين هجرات كنتات ناتهم كابوز قد الدماء أبز سمعه is pushing on with its stated aim of eliminating Hamas, calling to kill the group's newly announced leader, Yahya Sinwar. Yahya Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. So, is it لهم حلقة ستاف ناي سراويتنا إسرائيلي انتاي زبل زلو اتبس أقام تحت تريوه زلهم ناي قدم نايتي حماس بحال بوليتيكا ومرحة زنبري إسماعيل هنيا زبحال أب إيران بفلو يسرحنا إسرائيل زستقاتله أب زحلفوان ناتو قبر مسجد ما إيران كتب حزب الله كوبو مقانم زنقر زلو بسافجي نعو كم متكاتا زمرت ود ما تبيه مان زلو نسو نعو نكن قتلينا إلي دزارب زلو سرتي حلافي حلقة ستاف ناي سراويتنا إسرائيل سلز دابالت إسرائيل بتقدم ما يزقبرت ديكونس بهجوم كتقتل مخانيات نقر زلا so this is also كسا كنديت معربة عالم إسرائيل دليت هاجرا كزارب كم زيدل For the 7th of October. The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization. Sometimes زول زلو زخا منستر بداية وطعينا تومي فورين إسرائيل فورين منستر نزي حجي تمريت سولو دما كمتي اسماعيل هنيا زقبرنايو نزي حجي تمريت سولو يحيى سينوار زبهال العلماء بزقالطه فمنقدي كن آليو كن كلالا لهن قطلو كن كلالا لنا يوم سولو زلو بوقع مالتي Organization of the face of the earth. Well, follows the assassination of Hamas political leader Ismail Haniyeh in Tehran last week. Iran accuses Israel of conducting the attack, the US of green-lighting it, and has vowed to avenge it, with President Biden now saying that that killing does not help ceasefire talks in Gaza. Let's welcome onto the program now a spokesperson for the reformist democratic faction within the Fatah movement, Dimitri. سنتين نريد لنا إسرائيل بحجون متقعت نخط وسد نتم حلفتنا ناي حماس نخط قتل دحر كم زي تبلن كل عين السجون تغتوسد كم تدلي إن نريد لنا بتقين بتجن اتي كونتات نبي قصي يقيد كم زلوا انتهي معبالتات يرقم زلوا نريد لنا حدا جنيا كونات مخانو بزح جزيرة ما ببزح من قدس قلة زلوا كونتات أو كل عالمي أمريكان يوروبان نكونات أمسفح فهم برد أو أم بال عبي أستوات أو كم زي بالله. Incursions into Russian territory since Russia's full-scale invasion of Ukraine 2.5 years ago. The Ukrainian government has not claimed responsibility for or acknowledged the attack. Ukraine has been trying to intensify its fight against Russia, not only across the 800-mile front line, but also in territory that Russia has occupied since 2014, Crimea. And that is where Ukraine is achieving some success. So, كم نريد لنا تكونات نب كل مآذن ناس في خيط كم زلوا نشتي تبصب أبز غربة استجبرنا دوتشي فيلس كخنسمة. Riga. She's reporting from Latvia. The home of DW's Moscow team, DW's Moscow office, was shut down by Russia about 2 years ago. Janina, let me start with you. What are you hearing from Russia regarding the situation in Kursk? Well, we hear that Ukraine's troops have advanced into Russian territory. Experts now say that they have advanced 10 kilometers into the Kursk region, so Russian territory, and they've used things like satellite images to really confirm that, but still a lot of the information is unclear. Russia says it has halted Ukraine's advance, but we do see continue to see reports on social media of local residents posting images of destroyed houses, for example, or also people fleeing in their cars and coming under fire on the way. And
So بعفهم طيب لو درو قبل السيفيلاويان زغبر زلو كنتات كبيت كم زلون تسراويتنا يوكرين بزح كاب غزاوت وصي حزبي يهدم كم زلون توغسي اب جنباراتن قالن زي كونه اب سيفيلاو بوتا زلو بوتا يغبر كم زلون حزب دما بستفلالي منقد يهدم كم زلوينا نري زلنا ولا قراشانه كنتات تطوبيله هديه يكتبل انتلا تزرع زلو كنتات كن تطو زبله كم زي كونه يا تغلز على مالتي. And also regional authorities have issued several air alerts throughout the day. Since this morning, at least 8 have been reported, 8 air alerts. But of course, it's also really difficult to find out more information from on the ground since there are no independent journalists reporting there. And most of the information we're getting is pretty much, as I said, from social media or also Russian state authorities. Nick, let me... So, بحبشا تكونتات صبوك كم زيلن هذا كنت سلست فيديوهات نايتز بي اب اكسريان يرانون مع تزبي فحفحتي وهم زلو بوتين دما بتمغلصناتو እዚ ውራይል ካ ነሲቪላውያን ህዝቢ ንምርባሽ ዝተገበረ ዝኾነ ወታደራዊ ዕላማ ዘይነበሮ አካይዳ ምዃኑ ስለዚ እቲ ኬፍ ዝኽተሎ ዘሎ ንህዝቢ ራሻ ንምድሓል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ኣናሊሲስ እውን ነገር ነይሩ። Go to you. Ukraine was noticeably silent on this yesterday. What are you hearing from Ukrainian officials today? Brent, it's basically silence. We had a kind of very kind of indirect reference from President Zelensky today, who said that Ukraine's army was able to surprise the world and its opponents, but nothing more than that. I think they are burnt here from last year's pretty much failed summer offensive, where there was a lot of talk and a lot of expectations and then less in the way of results on the ground. And I think they are also very conscious of the fact that this offensive into Russian territory could be unpopular amongst Ukraine supporters in the West. And so they're trying to basically keep their heads down and say as little as possible and let the facts speak for themselves. This is obviously a potential... Sometimes ዝብሉ ዘለው ወላት ሚዲያ ኮዩ አዚዝ ገርመካ በዓይንኻ ንትሪዮ ኮዩ ዩክሬን መግለጽ አይሃቡን ወይ ናብነሲ ነቲ ናይ ሓማስ መንቀት ኢልወሲ እስራኤል ኣይቀተለቶን እያ ትብል ዘላ ናበለዮም ዛረቡ ዘለው በንጻሩ ኢራን ኣነ ይገበርክዎን ትብል ኩነታት ግን ኢራን ኢዳ ኣለዋ ኢሎም ክዛረቡ ድሕራ ይብሉን እዮም ተርጀምሎም ሕዝብላ ከተቃ ከሎ ኢራንሲ ኣነ ኢድ የብለይን ወይ ሓማስ ነቲ ኦክቶበር 7 ክሃርሞ ከሎ ኢራን በወቅዒ በመንግስታ ጌራ ኣነ ይገበርክዎን ኢላ ኸላ ኖ ኢራን ያጌራቶ ኩልት ሚዲያ ኢራን ያጌራቶ ኢራን ስፖንሰር ያራቶ ናበለ ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ ግን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣትዩ ውግና ካይደ ከሎ መንግስቲ ዩክሬን ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተቐበሎን ስለዚ ወቅዓዊ መልሲ ተዋህበሉ ወይ እውን ገለ ይብለው እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ናቶም ሳይድ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም ክሽፍንሉን ክዓብጥሉን እዮም ዝኽእሉ አንፎርቹኔትሊ ነዚ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ከም ሓቂ ዝውሕድ ሰብ ብዙሕ ኣሎ that's why ኣብዚ ቻነል ናትና ዲኮድ ክንገብረና እንደለቲ ሓሶት ናይቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ክዕፍን ይፍትን ከመይ ገይሩ ሓበሬታ ኣጉዲሉ ነቲ ዘድልዮ ነገር ጥራይ ይህብ እዚ ኸ ኩሉ ሰብ ክነቅሓሉ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ንብዙሕ ህዝቢ ብከምዚ መንገዲ ስለ ዘታለሉ ዝነበሩን ዘለዉ quite risky taking this much in the way of resources into Ukrainian hands at a time where they're having real trouble in the east, holding the front lines. But seemingly they think this risk is worth it, and they seem to have really taken the Russian command by surprise. Janina, let's talk about the optics of this for the Kremlin. The Kremlin insisting that the war in Ukraine is going according to plan. Talk to me about the political implications for Russia. I mean, how can the Kremlin explain this to its public? So, Jin, እቲ ዝያዳ ዝብልዎ ዘለው እቲ መብዛሕትኡ እቲ ዘረባ ንራሻ ፑቲን ሲ ብከምዚ ዓይነት ነገር ሲ ህዝቢ ራሻ ተንስኡ ከኣልዮ ዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ክዛረቡ ከለው ንዘለንስኪ ሲ ሃገር ሙሉእ ኣብሪሱ ዘሎ ተንስኦም ዘይሃለይዎ ሲ ንፑቲን ሲ ናይ ሶምን ናይ 2 ሶምን ሰራዊት ስለ ዝመፃ መሬቱ መፂኦም ከኣልይዎ ይክእሉን እዮም ፑቲን ነቲ ሃገር እንታይ ይገብራ ኣሎ ይርኢ ኣለዉ ኦርጋናይዝ ዝኾነት ሃገር መሳርሒ ናይ ብፍላይ ኣብቲ ሰዓታት ሃገር ኣሜሪካ ፋሕፋሒት እያ ትላ ብክንደይ በዚ ናይ ቸቺንያ ተቃዋምቲ በዚ ናይ ገለና ተባሃለት ሃገር ጨንግራሓት ይዋ ዝነበረት ኦርጋናይዝድ ሓያል ሃገር ኮይና ኣላ ስለዚ ደይኖ ዓያሹ ይኮኑን ሃገሮም ካበይ ናበይ በፂሓ ኣላ እወ መዓት ብድሆታት ኣጋጢሞም ኣሎ በሰንኪ ዝገዳታት ዋላ እኳ ትቁጠቦም ድሓን ኣሎ እንተተባሃለ መዓት ሕፅረታት የጋጢሞም ዘሎ ኩሉ ነገር ስለ ዳዓፀወት ምዕራብ ዓለም እዚ ግን ነቲ ራሻዊ መሊሱ ዝሕርነውን እዩ ምክንያቱ ንግዚኡ ክሓስመካ ክላ መወዳታ ግን ሽግርካ በዓልካ ክትፈትሕ ኣለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ካልእ ሰብ ክትፅበ የብልካ and I think ኣብ መወዳታ they will figure out they have already figured out ከመይ ገይሮም ብዘይ ናይ ምዕራብ ሓገዝ ክነብሩ ክእሉ ንፑቲን ድማ ብከምዚታት ከውድቕዎ ኢሎም ዝሓስቡስ ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን ካብቲ ውግን ወረውግን ከይደና ኣብ ቁጠባ ክንሰግር ኢና እንጂ This slight pullback, listen, so many of them have so much egg on their face. Still, they are an assortment of naysayers.
And the price of Bitcoin brought out the usual assortment of naysayers. Although I got to tell you, that pool is shrinking, even with the slight pullback. Listen, so many of them have so much egg on their face. Still, they always come out and they always seem to aim their anger at my next guest, who isn't just a fan, but he's an evangelist. And well, he's put billions words. So انتهينا نبلغكم زلنا أبزي بزعو زينا جيركم أبز حلفة. Let's say 3-4 days. كابز فيديوز قبل زلوا maybe إذا حلفة سومن لومي إلى تشعت لنا سوني كابز معلت زيا بلاك ماندي يلوم تسويهم منيرهم ستوك ماركت كريبتو كله كراش كم زكبره أزي كابتي دلع على زنبره أزي تحت وريدهم زنبره عبتك زي تنتهي زي كوركشن يكون زغل هدئ نبل زلكم إنفستمنت حازون تخيلكم دمانا نشتي إنفست قبرو كم قبل كله إذا بيتكوين واقع 50 حدا 50 كلتن شعبة عنير فدهم له 50 كلتن درو كاب سوني كساب عربي زلو معلتات مالتيو 50 تشعتن سوسا شحات يعني را سلازي سعودي جمره ساكن دي عبيد غير له كما عينك كقاتم كله مرداتنا لونج تيرم تلكا it's a buy opportunity نا investment كتقبروا له تخلنبر كتسم بدو له تخل هيكون لنا كابين لا الخبلت أزغلنا بوقت فالكم يكرداكم خلاله. Conviction is. I want to bring in now MicroStrategy's executive chairman, Michael Saylor. You know, Michael, I'm going to start calling you Last Laugh Saylor because you always seem to get the last laugh. Even with the pullback, you know, you put out a chart that's really amazing. MicroStrategy is outperforming everything since you adopted it as a strategy. It's crushed everything. Look at the زتري وزلهم مايكل سيلر يزبهال امباسادر ناي بيتكوين ويكا يا بيتكوين ناخذ بلا نخل ناتو كامباني مايكرو استراتيجي تبال حنت كابتن عبيت كوربوريشنز نا امريكا نكريبتو تقبيلا انفستمنت نابو انفست قبل جمرتها قال كابتن زبصحي بيتكوين كوينس زلوا كامبانيا اتناتا بركراي وابتل علي زوخوني يقول ناي ابلاي ودادروم ناي تسلاي ودادروم ناي مايكروسوفت ودادروم ناي nothing compares to them أبز حلفة let's say كنت ثلاث عامات وين return ناتطري وتخليهم كاب ماس جميريخة 5 شيء كله بيتكوين قدمي أب إسرائيل كل تندي قليو مايكل سيلر كجزء جميرو كاب 5 شيء كله جزء جمرة كساب عسرت حمشت الشهد بس أنا أقول له مالتيو ما مليش ناقص أي ثانية كسا كندي إمنات كم زنبرو أباي كوربوريشن حزم عاد تخلو 5 شيء 4 شيء كله جمرة نقول له بيتكوين نقول له عسرت حمشت شكسات بس ناقص أسنهم لومي نفس الساشة دايبو بفلا يفتي ناب عسرت حمشة ناب إسرائيل شد خدول نبرة معد جنزبي إنفست قبرنيرو كابت كوربوريشن ناتو بقول له دمال على $1 بليون إنفست جيرو لاب كريبتو يزبال تا كامبان ناتو جن الأغلطميتن 5 شيء بيتكوين دي جلزلا سو بليونات جنزبي إنفست كوين زلو and this guy is a strong believer if you want to invest in crypto listen to this guy بزح بودكاست سالو بزح تزاريبي نتي عمقتنا يتنقرات زردو نقري فزي تا كامبان ناتو دما كل جزء كنا منتاي بغدا ما يمسجودله this is nothing بتوم invest زي جبركم عدل غيركم علىهم كنت قبول لكم يلنيرو نبعلون invest غير نيرو in fact جنزب تلقي بكوربوريشناتو ناب ستوك ماركت invest جبر زليو كان محر confidence أبتي بيتكوين قال ملن زلوا مالت شلزي again نعوك حتى وخلص it's crushed everything so I know you feel vindicated but there's more right. Look, Bitcoin is volatile, but volatility is a signal of high energy. You know, rivers, waterfalls, fires, and windstorms are volatile. They just contain energy that we can harness. And so this digital asset is creating tens of billions of dollars of credit and liquidity at all times for everybody everywhere in the world. And it's attracting massive amounts of capital, and that's what's driving that superior performance. MicroStrategy is just levering. So زيد أمثالكم زلهم ترى حبريتا يكون أب مينستريم ميديا زرب زلوا يكادم كريبتو بأنقولو تاتي دزرب ليرو لومي mainstream media Fox ديو CNBC ديو BBC ديو CNN they talk about it because this is a mainstream ناقونا سلسلة مزل that's why نشتى جنزب برديد بعمقات بأفلتو نشتى جنزب invest قبارو you will be happy for it صعيب كامر أي أقداس يكون أنت معنا go you will أنا كم زغب لكم كله I invested significant عبي جنزب invest جرابزي أنت تعبت زبز أخوي ريالله ترجعهم لهم نسخاتكمون مساي استمهاروا زحاتهم كم جيروا مالو سلازي بقفلتو بمستو على الجبروه كريبتو بزح مش كعبوا تاسلزلو أستوعبكم هدي لكم بنيش جنزب ولا ب5 قرش جمروه and then you will learn from it 5 قرش ودي تفاكات خليها
بو جمير كأنها تماركة تخيل كاجن توصيد كتريها جنزب كابانك كوفيل زلو ترجم يبلو انتهي بزلو التنرية زلنا volatility مالك ولا غزلق ببال مالتي كل زيادة معناها energy ملكتي بلالو ماي بمنجعة تخورت كله volatility اللي هو سدما تي energy كاوي generate زون زدما بزح سبز دليل نقر سلزخونه volatility اللي هو volatility جد كم ريسك غيرك ما يتصدوا أمونغ ريسكن volatility مالت لعلج أنه واقع ولا غزلق قبل كله مالتي ريسك جن مش زت تحزيه بلو مبزح تسب نتلا على تحت نزبله كم ريسك غير يزريو أيقونن استوعب كتاريخها كل جزء من تايزو كروب زي بيتكوين لا انت حيلونكم مالسناتكم تاع كلتشنت شعتن زيرو ينيرو تمالك كلتشنت شعتن بيتكوين زيرو ينيرو واغو لومي سوسا شحال لابزح جك زارب كلهم tell me any asset كندزك وسق على فاليو دولار امريكا كلتشنت شعتن حساب له ما بيوريد له we don't know مريتي زبيت زلو نا يوروبيان يونيون باتيرا نا يزخون يكون زخا غنزبي بيتكوين غنزبي ولا ونتورك نبلو بس بيتكوين تورادير كاي ولا حتى لوطي زي بلو بمنطرنا بيتكوين تاريخها وركي is nothing that values باكاسي نشتيو بيتكوين has generated هابتن بزح حسابات لأن ما نم هابت ذهبت asset يزي سلذي فليتكم بيتكوين تراي كايكون أب كل ستاك ماركت وني انفست كبروا آتي دايفرسيفاي كبروا سفع زبالة ولا بيتكوين يجي مايكل سيلر نا بيتكوين امباسادور سلذي غنبر أب كريبتو أب تخالون انفست غيركم كبيتكوين لعلون وسيد كذا مستقولي ونجن هدي بزبالة أبزر نتن عبيت كوين سريخا فليتكا بوحس من قدك الجبر خلها مالتي نايلو مع السيف زغودي قربنا ويحلا لايك جبروا سبورت جبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم كومنت دما اي تقدفنا بالكو مزيا لبواخ ابز عالمنا بقلطف حمبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوات نخل زبل حتو مجمريا اتي تكنولوجي نابي قصي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس ابزيوم عاودزي بنشتي جنزب انفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا ابطم سمارت سباد شرحوا لزلو انفست غيرنا جنزبنا كن مساتهم كنعب نخيل اذا حدا بسولن بلحن من قدي كالاي